Sumud, Srbija. Početna strofa Rubaije Vidim šta hoću ponovo nam je pred očima. Zemljo zelena, oj zelena zemljo moje duše, zar ne bejah dete što se igra uz bunara ivice? Još se igram, ovaj prostor mi je dvorište, gde vitlam kamenice. U jednoj popularno populističkoj pesmi pevalici sa tekstom iz neknjiževnog diskursa, palestinskoj budilici s kraja drugog i početka trećeg milenijuma, refren podsjeća slušaoce na ptice Ababil. Mi smo zemlja Ababil, mi smo narod Ababil, mi smo deca Ababil, koje su u 105. suri, slon, glinenim kamenčićima odvratili silnu vojsku koja je krenula na Arape. U ovoj novokomponovanoj budilici, koja jeste konfesionalno obojena, ali nije strana ni religijski drugčije orijentisanim Palestincima, samo se ponavlja ono što je postalo čest motiv i u političkim govorima i u poeziji. Zemlja Ababil, narod Ababil, deca Ababil. Veoma je važno pomenuti i da motiv Ababila u palestinskim pesmama otpora i u palestinskom i šire arapskom diskursu sporadično nailazi i na osporavanja od strane jednog dela islamskih učenjaka i smatra se neprimerenom i nedozvoljenom analogijom sa konfesionalnim izvorom. Pre malo više od jedne decenije u Kosovskoj Mitrovici jedan Srbin je rekao: nama ne preostaje ništa drugo nego da kao Palestinci uzmemo kamenice u ruke. Taj Srbin je po konfesiji pravoslavac i on možda i nije čuo za Ababil i nebesku pomoć koja može doći ljudima u nevolji. On se uzda u neku drugu pomoć sa nebesa i ima svoj nebeski zavet i nebesku Srbiju. Ali on živi na zemlji i jedino što sa te zemlje može da uzme je i ovaj kamen